Sheikh Mustafa ahireyo kushaba okunywa abazi bwabire nagambira ha mukoro ogwo kwatiraho abasiramu n'enyama yo kurya hakiro kya Eid Adha ehirwe y'ekitongore ekya Hawasali Foundation. Kibiina kya Hawasali Foundation kyabasa kukora ekikorwa ky'embabazi, ekikorwa ky'okuhereza, ekikorwa ky'okushemeza abantu ab'omutaano abasiramu bari different n'abatahi bitu abatwetorire ahabwo burungi bw'ekibiina eki sabarhanga abase kutemera omuhanda tubase kwongera guma supporting ekibiina eki kandi nimwe abarareba amakuru g'eriizooba ningasha abarareba ebi mbase kwongera mutuhereze omukono tubase kutambuza ekibiina eki kibase kutambura omu burungi insha Allah ta'ala. Hawasali mukama w'ekitongore ekyashoborire ahabwenki yakitandikireho nahabwenki akwatireho abasiramu n'abandi bantu na nikigenderera ekyo kuyamba abaana na munonga abaana kuruga omu families eziri disadvantaged ezitari kwebasa mwene. Yes, konkera izooba twakikora Hawasali Foundation yakikora twashara entibiri mashallah twashara entibiri twariza abantu mbwenu twayeta abantu bona twarira hamwe abasiramu n'abatari basiramu oguhona ayihanangiriza abantu kumwegitaho omuhoro yo kuhwereje hamwe no kukwatiraho abana batari kwebasa omu nshonga yo kushoma kikwera abana munonga na munonga aha nshonga yo kushoma abana tibine bitabo abana nibashoma batine nkito mbigere abana tibine shaho nibakikwatira ibitabo ombuvera so mazima nikinsha kureba ngo bambi abana abo niba feelinga kubi munonga kureba ngo nibazayishomero abandi bazwire nkito bote bazine so oshanga tibari comfortable nanguna nibikushoma babirwa na abebibina ebikubasa koromoromo nkogu abari kwebasa abagiga bina kasente mbase kutwigururaho ningashi mbase kutwongera omukono ntubashaba tukubeshengereza umutwongera omukono omukoro murumogu kandi tubase kushemeza abana abatari kwebasa bamwe bakwatirweho basimire ekitongore kya Hawasali Foundation ahabwo kubahwera okujaguza Eid Adha. Twebaza ekitongore kino ekya Hawa Foundation olw'okutubeererawo kuno olwayidde olw'obudde bwakasizibisi tulina ssente naye ne batubeererawo ne batuwonya doodo tubadde nekyakulya nabatuyitamu ekibiina ne kitubudaabuda kituwadde service kituwadde envezo okulya obulungi era tuli basanyufu kitugabudde bulungi mu kiseze ekitalo watali kusosola. Kitongole ekya Hawasali kitulabiridde ku Eid kituwadde ennyama kiyamba abaana abatalinawo mwasirizi n'abazadde na buli omu yenna tusaba abayina kyemuyina musobola omutuukirira n'abaako kyatuusaako nga abatalina kitusobola kwetuusaako okurugerera hadini y'obusiramu okukora saddaaka ninga okuhayo okuhwera abantu abatari kwebasa n'ekirungi omu maisho ga Ruhanga kandi kiri n'omu byahandikirwe. Hawasali Foundation. Gashakwa Abdulkarim Sengendo. Hawasali Foundation.